But Pamukali, look, you can go to Lab as we talk on. Minangiara regarding what the Sas Gutisium told. Lava Yarasa, Parasa in Nako, Spiricia Pumacho, Lomunyorasa, Kurasam Govagu, Chris Wiman Leo, 1.5. So, Tina, this is the last season Kalala Court. Marasas Guti. So, Funana no Mondo Gatis Funana. I think when you call Monomus. I Kappa move on again. I'll check you again. So, let's try to find the table for Royal Chow. And then Namafu, Gubi.
Mawuthi abantwana vele uvamise ubachiya so. Abantwana bakhe unokubachiya. Oh, uqeda ukusuka la? Asibuyele nde ngomphasa. Sibuya khona. Hey, that's why bezela kuvaliwe khabote kukho kukhiwe. So that's why size la ngoba simbona hleli la nje. Undlule kuphi ngoba ngitheli khabojuju ngaphandle hlatheni. Ngitheli kwamate bukho ngaphandle. Mara lapha kare mina umbetha ngayiphi? Akukho la ndlule khona. Nomuntu ongandlula ngihleli lapha ehlatheni. Why ngikhonile ukunibona? Yena undlule kuphi ungene kuphi? Nami into ngibara batsho bamfonelile nje. Batsho bamfonelile bona uthi khona kwakhe. No, unless kuzokhosa ukuthi siphule khabote buku. Kuzokhosa ukuthi sibhatale. Angazi mina ngithini. Lapha abanye ngoba ngibona ukukhuluma. No, ngithi nabo bayomzuma bamzuma ngale stratini lesi. Bakhuphukela ngalo. Yo bakwethu imali social ke bayidlile ke thina maye sifuna ukuthi replace ke. Uzoyikhipha sokufuna ngeke sikhambe singamtholi. Yesocial At least isikama ne-30%. Arumuzi sekungewethu vele siyawuthengisa. Hawa vela ngeke bathumba imali nje kuphela abantu imali ngikhipha imali ngikhiphele bona. Ngeke sibereke nzima. Sekude lapha mina ngiyangena. Juju. Good. Yeah. Samba. Yeah. Ninjani mas. Silvanacha. Sawa na. Yeah, baba. Nivuli. Siyafuna. Sibusesi uyokufoka lapha emzini sifunana nawo. Mina bayangitshela ngithi mina ngkhona endlini. Nibone njani? Mate bukho beka lapha khabote. Ngiyile mara ngabuye. Nje beka lapha. Qeda ukufina. Bengekho umntwana khona seyisikashanyana ngifike. Njani ngamboni njani bengele lapha? Yathi suka la usibone endlini. Ngizwa ngumphongo ngafoni. Nagoke mama indaba ekhona. Uyazi ukuthi sizela ngani ngisho. Uyazi. Siphi inkulumo ke before thina sindlala. Cha ngoba minute thina sikuvela thina wazi ukuthi ayisekho mnandi lezo. Ngoba I'm 100% sure yazi ukuthi bengaphakathi kwe social nalabo abakhona. So wena nomntwana wakho ngine nokudlelwana. Phezulu ukudlelwana nabo umntwana wakho asazi ukuthi umntwana wakho no2 ekuthethwe imali ye-social club yonke idliwe i-50 something thousand. So nguwe one-access emntwaneni nakho but awufuni ubatshela ukuthi ukuphi or awufuni ubaphisa. Akhe ngibuze because ngena phezulu komntwana wakho ukuthi wena njengoba nawe uyingxenye ye-social club uzizwa njani nakufika isikhathi sokuthi mtekshele imali thola ukuthi ukhona oyi-1 lo othethe imali wena what comes into your mind? No, yona ihleli kabi yimbi ne but imali thina siyishela nge-15 December. So umntana uye wathola umsebenzi kufanele abuye eza ne-bank statement angisho. So uye wathola umsebenzi bangithatha wahamba wayesebenzela kubijobeni wathi mabafika and then mina ngibatshela ukuthi i-meeting lo next month esiyobana ngawo uzobe akhona but kulo akekho angeke abe khona. Yaba kanjalo ke. So why nabathi bakuchecka imali ebhanki uthola imali ayisekho dollar? Yena uthi imali bengena kuma savings wa because bathi bayivule bayi3 angisho. So ama 3 signatories angisho. Basho angazi because i-transferele ingene ngayo. So azikusho ukuthi azange ayi-transfer. So mina lapho angazi because mina angikho endabeni leyo yobank. Yebo. Wena at least wena unolwazi lokuthi imali njengoba kuna 3 secretaries which is a chairperson, secretary and treasurer. Okay, pendula mama.